Salam dostlar, men Valчара. Жана бүгүн мен силерге кантип сонун городской үйдү курушты үйрөтөм. Аны эмесе баштадык. Достор, бул вообще крутой городской болот. Бизге гладкий кварцевый блок керек. Жок, мен гладкий кварцевый эмес, мен белый бетонмун. Силер тандагыла гладкий кварцевый блокпу же бетонбу? Так, на кварцевый блок болот ал. Так, жана серый бетон керек. Кантип коебуз, ортосунда 2 блок калыш керек. Ушуну 1 2 3 4 5 6 жадырыласыр. Өзүбүзгө спейс гладкого кварца алабыз. Анан нелерин мындай кылып чыгабыз. Жадырылачы 1 2 3 4 5 мага санабайбыз. 6 7 8 9 10. Ne buldu bu caka? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12. Turada sıra şurayı. Bu жерди алабыз. Тагына коебуз. Спейни коебуз. Жана бул жерге 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hem bunu bağ жерге апарабыз. Bu сонный болот достор, городской. Yerinde. Ne buldu? Sana bizge стеклянный панель керек. Өзгөргө тандап алам, мен синий алам. Өзүмө жаккан. Эле жаап коюңуз. 2 3 4 дагы өткөнбүз. Емушилип чыгабыз. Мен пауза кылып коюм, болсом көп туруп болот. Биринчи азыр полун кылып алайлы эле. Полундагы ушундай белый бетон менен же эгер силер буну гладкий кварцевый блоктон кылып атсаңар, полун белый бетонго кыла. Белый бетон кылып атсаңар, боло берет. Белый бетон кыласыңар, бул кварцевый же гладкий кварцевый кыласыңар, полун. Мен ушундай эле кылдым да, сонураак көрүнөт экен. Ему сюда до конца купчалось. Hem bu жагында анайтып канча кылдык? 1 2 3 4 5 6 7 жыл кылат экенсиңер. Карасын, мен буну жаап чыгабыз. Караны мантип жаппайбыз. Буну эми мынакка алып келебиз. Лайк басып, менин видеолорумду жагып атса, лайк басып, подписаться кылып койгула. На эми так бул жагын ак менен жабабыз. Белый бетон менен. Эми антип потолокту да ошентип жабабыз. Силер чоңураак кылгыла, эгер силерге мындай 3 блок жакпай атса, мындай ичи 4лүк кылгыла, каласаңар. Yok, kullanmak.
Ben bunun için жасайын деп атам. Мынтип girişi мындай болот, башкача кирип туруп мыяка кирет. Берин içindagi жок. Так, азыр анектерин кылайынчы мен. Эки дагы анек кылып койсом болот. Силер дагы кылсаңар болот. Бул анектин үстүнөн аларды жабып чыгасыңар. Достор, мен мурунку видеолорумду көрүп койгула, эгер көрө элек болсоңор. Мен потолокту так жөн квартираны блок менен кылам. Экиден коюп чыгынчы дагы. Бияка дагы экиден. Бияка дагы экиден. Дай. Достор, мына эки блоктон коюп чыктым, ортосун кварцевый блоктон кылгым келет. Ушуна потолок сонун болот. Же синий бетон менен кылсам. Синий бетон менен кылсам сонун болот ушунда. Силер дагы ушинтип каалаганыңар жоксагыла. Жок, голубой менен кылайынчы. Сонун болот. Так, бүттү. Бул жагы бүттү. Жакшы болду. Нягын 8, нягын 2 кылдым, нягын 10, нягын 6 кылыш керек эле, мен адашып калдым. Бирок бул берет достор, сонун болду. Бул жерди аны чыгабыз эми. Бул жакты дагы көтөрөбүз. Бириктиребиз. Неге аңа койчу мен? Тышынан караганда жаман болуп. Аке достор, болот жакшы. Бул жерге дагы стеклянный панельдерди коюп чыккыла. Же просто стекло. Ой. Oldu. Сонун болот. Сториге үй жагып отса лайк басып койгула. Бул жердеги анектер менен толтуруп чыгабыз. Жок жерим. Кылып чыктым. Üstünde hava. İşte vau dostlar. Так енер бутылкем. Блин, голый высылок будут кусанар. Так, не будет тут. Да. Болса. Бул жерден. Онда. Daha birer kağıt gelmiş. Acaba nereden çıkacağız? Dostlar, eğer подписаться кандай кылсаңар кылып койгула. На. Сон болду. Да, кыска. Мен жабып элеккем. Hem bu жерде ступень менен сонун. Маке достор.
деп негізіп қойып, соның келіп, бұл жерде гүл, бұл столдың үстінде гүлдер тұрауы, бірдеке рабочий жер бұл жаққа içinde жасап беріп қойын достар. Тачын тұрғанын бітеген қылдек мен достар. Ішке шығауыз. Бұл тұста кішіне башқа жарақ болып қалтады. Бұны мен артындағы жайындадым. Теп бір блок, нақтың бір блок алқасында сәйі бетондарды қойып жағайынды отырғам. Дай. Жаққадағы. Болып шықтым. Вау, сонда бұл нерге. Бұл еш көп қойлы. Темі тұптан сонда бәл жауға атқанын басып сон болды. Бұл жерге де еш қойғасына жақын қойдым. Ешін жасайлайме. Бізге ковер керек. Маған синий менен красный. Коверді мен навыға қоям. Мен достар, мен тұқып бітекен. Кілі шкафта отырайды. Достар, не дәнек барлы, бұны сындырттан қойдым. Мен нелерден барлы, мен орнына блокторды қойдым. Шындағы түгіш керек, так. Неге дағы. Сон көрінеді. Ең бұл жерге, бар жоқ жерге книжный шкафтарды қойып шыққыла. Қалғандарын кейін қойыңыз. Коверде 2 блоктан кейін. Чаңырақ қойыңыз. Шахматтың қалғандарды сілер. Тағы егер жақ отырса, шындай болған. Же башқа чылғыла. Дайны достар. Тағы қапырайын чекішіне. Ана. Қызларын ордына ақтарды қойсам біля, так майлайма. Мен сон версем білем да, берге кафедраны қояуыз. Бұл жаққа диван. Бұл жерге рамка. Жақ бұл оқшылды. Табличка жақшы кен. Ана достар. Марын ордына доска қойса қор болады. Кафедра бар. Башқаша қор. Болды еме. Бұл жаққа. Мен бағы жерді қылам дедім да. Точила, кузнечный станок, наковальня, ручная стойка. Алабыз. Оны жерге қойып жағалыз. Amma tepsiye koysa dışına alıp bunları koyup yemeği Sonduk kısacak. Yemeği bunu ben ne koyuyorum? Dostlar, aslında koysam o cavuşup kalsa koy çok sonduk bu. Şimdi yürütüm kanka bakayım. Hay. Gördüğüm arkadaşlar ne cavuşup kalmış. İnan var. Yok ne kadar cavuşup oldu da. Buradan da ben güzel koydum. Çok koydum. Dostlarım da çok sınıfları var. Ana ben akvaryum koymuyor tat. Akvaryum olsun. Это камень тяжелый.
Метропады светокамень, ол жарық қылыш керек та, ой içi қараңғы болады. Так, рыбы, фуга, треска, тропическая рыбаны аламын мен. Жаңа стекло керек. Мен обычный дил аламын. Аквариумда не бар? Чоң мысыңа болады. Мен кішкене қыламын. Мынағы керек емес. Сон бұтат. Eşitten geldik. En büyük bisiklet. Tak. Kana. Şimdi. Ana. Морская труба. Жана. Жер. Кум. Такси камень. Бери коем. Ана. Эми бул жерге жер, песок. Эми бул аркасын жаап койсоңор болот да. Арагын мен эме кылсам. Эми онун арагын железный блок менен кылып кое берем. Üstüne dağı koy. Svetokamenden. Son burada. Şekilde cakot sallat basıla. Şimdi bir burada bir iş gerek. İkili gerek. En bu işe adı koymuşlar. En bu su koybasanlar bular koyulbay, su koygandan keyin koyulат. Uya, na svetokamenге daha koyulат eкен. Onu uzat koyun. Uzat için daha gerek. Çok dostlar. Ben bir tekin yuvadan su ket. Vay. Petro. Değişik bottur. Kalesi doldurdum. Çoğunlusu bu. Ve hep bekeri kapatıyordum. Biraz. Bunu kılıç için kostnaya muka gerek. Kostnaya sırası bu. Ne kadar vardı. Bana diyorlar. Akvaryumda oldu. Hemen bunun içi karanlık olup kaptır. Jarık kolaylı. Tak bağlar distortion verirken karasını ve sinlik alıyor dolalız. Ortası hayır bu cedi. Neresi? Buradayken. Ola. Ocağıma yemi karası takalım. Oldu bu. Nasıl takalım boyasınlar. Arkadaşlar kayıda öp getir var. Ligem nasıl olur?
жана эми свет факелдей фонарьларды койсоңор ол жанып берет. Азыр мен силерге жанып өчүрө турганды үйрөтөм. Мен буну билсеңер керек. Лампа из красного камня керек. Жок. Жана эми буну бизге повторительный камень керек. Мында калсаңар болот да, бул светин жандырып коет. Азыр буну не коем? Буну бассаңар жанып өчөт. Ой. Nerede vuracak? Nerede kenar? Kenara koyayım. Kenara koyunca bu sınavs. Sınav çıkkanda görünüp kalırken. Bunu ben ne koyayım? Sonra üstün gaz koyayım. Şu kaydır yaparken arkasını üstünü bilmeye koyayım. Bu. Nerede kenar? Hem bu cekette. Vakti buraya koyasınlar. Şurada işteyken. Ha işteyken. Bu. Ha çok dostlar. Hani basarak. Hani kısa işledi. İlgi poptu. Riedel. Nasıl? Yakacağız bu kısalık. Kısar son buldu. O. Orada ne oldu? Cesur kaldım. Dem bunun içine daha özüm olacak kanıtlı telepirani stolacıra versak pechka böyle men budan keyin bol videomu bitirip жакшы кала көрүшкөнчө достор.